Don't forget to subscribe. Ubwo hari mu mwaka wa 2019 nibwo witwa Mudaheranwa Yusufu Haji yavuye muri Rayon Sport ajya gushinga ikipe ye. Iyo kipe ye yahise yita Gorilla FC. Ndetse kuva ubwo buri mukino ujya guhuza amakipe yombi usiga wongereye ihangana hagati yayo kubera amagambo aba yavuzwe mbere y'uko umukino ukinwa. Ni umunsi wa 10 wa shampiyona nyarwanda mu bagabo. Ngibi byo kwitega kwihangana rya Murera ndetse na Gorilla FC. Nyuma y'isozwa ry'imikino y'ikipe y'igihugu yashakaga itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 mu mpera z'icyumweru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeza hakinwa umukino wayo wa 10. Uyu munsi uteganyijwemo imikino myinshi yo guhanga amaso, ari nayo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Gorilla FC na Rayon Sport. Uyu mukino uvuze byinshi, cyangwa uyu mukino usobanuye byinshi ku bakunzi ba ruhago nyarwanda. Ni umukino Gorilla FC izakira Murera ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024 isaa 9 z'amanywa. Ni umukino uzabera kuri Pele Kigali Stadium, imbona nkubone izuba riva. Uyu mukino ni umwe mwihanzwe amaso cyane kuko aya makipe azaba hataniye umwanya wa mbere. Kugeza ubu Rayon Sport, ikipe y'abanyarwanda cyangwa se gikundiro, iyi kipe iri ku mwanya wa mbere n'amanota yayo 20. Ikurikiwe na Gorilla FC irusha amanota 2 gusa, ari nayo izacakirana nayo kuri iyi tariki. Bitari ugukabya, uyu mukino urakomeye mbabwiza ukuri. Si uguhatanira gusa umwanya wa mbere bizaba byatumye uyu mukino ushyirwa ku rundi rwego, ahubwo no kuba ari wo mukino wa mbere kuri komite nshya ya Murera bizarushaho kongerera imbaraga. Ni ngombwa ko aba bagabo b'abanyamafaranga mu ruhando rw'abajejeta faranga imbere y'abakunzi babo ndetse n'abakunzi ba Murera muri rusange bagomba gutanga ibyishimo. Bagomba gutanga igisabwa cyose kugira ngo bigaragaze kuri uyu munsi. Nyuma y'uko komite y'umuryango wa Rayon Sport nshya itowe ku wa 16 Ugushyingo 2024, uyu mukino niwo wa mbere komite igomba kwigaragarizamo abafana, igatanga ibyishimo muri rubanda. Bivuze ko aba bagabo bazakora ibishoboka byose mu gutegura uyu mukino mu rwego rwo gutangirana ibyishimo, cyangwa ibyo abo bita kwimenaho amazi, kwishimira intsinzi kuri uwo munsi. Mu myaka yashize ikipe ya Gorilla FC ntiyajyaga itera ubwoba gikundiro. Ibyatumaga benshi bavuga ko aya makipe ari nk'inkurikirane, mbese nk'abana babiri bavukana. Murabizi ko burya abavukanyi bahora mu ntambara mwihangana ridashira, kuko baba baziranye. Hari ubwo usanga n'umuto yigaritse umukuru. Ibyo murabizi. Ibyo rero byagiye bituma Gorilla FC yiyumvamo ubushobozi, bituma urwego rwayo ruzamuka. Abenshi badatinya kuvuga ko Gorilla ariyo ekipe, iyi kipe ya Rayon Sport Murera itewe ubwoba nayo, kuko ubusanzwe APR FC niyo yayiteraga ubwoba, ariko ubu ihamya idashidikanya ko ubu yabaye agafu k'imvugwa rimwe. Kuko kugeza ubu nko mu myaka yatambutse APR FC niyo yabaga iyoboye urutonde rwa shampiyona, none ubu aho iri murahazi. Icyakora mu mwaka ushize iyi kipe ya Gorilla FC yatumye benshi bahindura imvugo, by'umwihariko abayitaga kuba muri umuna wa Rayon Sport ubwo yayitsindaga ibitego 3 ku gitego kimwe ikayibuza igikombe cya shampiyona. Za ntambara z'inkurikirane twavugaga namwe murazumva. Murera irasabwa kwitondera ikipe ya Gorilla FC kuri uyu munsi. Iyi ekipe ya Mudaheranwa Gorilla FC izakina idafite Irakoze Darcy uri mu bakinnyi ngenderwaho b'iyi kipe Gorilla FC, utemerewe gukina uyu mukino kubera ikarita y'umutuku yahawe mu mikino yabanje. Ni mu gihe gikundiro Rayon Sport izaba yagaruye myugariro Omari wari umaze iminsi afite imvune. Nta kabuza umukino wa Gorilla FC na Rayon Sport ni umwe mu yitezwe kitagomba gucikwa na buri umwe mu bakunzi ba ruhago hano mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru. Kwihutire kugura amatike tutazarebera uyu mukino mu biti nk'inyoni. Niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne Smart Maker TV Show, wayikora tugakomeza kubana no mu bindi biganiro.
Dore imikino yose yo ku munsi wa 10 wa shampiyona mu Rwanda. Kuwa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024, Kiyovu Sport izacakirana na Etincelle isaa 9 zuzuye. Kuwa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024, Bugesera FC izacakirana na Vision FC isaa 9 zuzuye. Kuwa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo n'ubundi Marine FC izacakirana na Polisi isaa 9 zuzuye. Ku iyo tariki ya 23 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024, Gasogi FC izacakirana na Musanze isaa 9 zuzuye. Ku iyo tariki n'ubundi ya 23 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024, APR FC izacakirana na Muhazi United isaa 12. Ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024, Amagaju FC azacakirana na AS Kigali isaa 9 zuzuye. Gorilla FC izacakirana na Rayon Sport ku iyo tariki ya 24 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024 isaa 9 zuzuye. Rutsiro FC izacakirana na Mukura isaa 9 zuzuye ku itariki ya 24 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024. Nguko ku munsi wa 10 wa shampiyona imikino yose ihagaze muri rusange. Ntuzacikwe n'iyi mikino ifite ikivuze ku ihindagurika ry'imyanya mu makipe yo mu Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV Show wayikora tukajya dukomeza tukabana. Murakoze. Don't forget to subscribe.